mahasiswa 161231113. Minat utama pembawaan kendang dalam ketuk tilu. Pembimbing 1 Dr. Lili Suparli SSN MSN. Pembimbing 2 Dr. Muhammad Rudiana SSN MSN. Judul sajian Nepak ketuk tilu. Repertoar lagu 1 Saliasi, 2 Ecenggon, 3 00 naik Cisanggean naik Benjang. Sinopsis. Sajatining ketuk tilu tepakna nunapak narengka. Ketuk tilu nunatrat dina zamana, lain hambatan pikeun silibna. Nepak kendang, pangjuruning laku ketuk tilu Subang. Dewan penguji selamat menyaksikan.
memerlukan